Sad ta, there is Burgos and Capistrano and Velez. Tara, let's go. Burgos Street. Tingnan yun na. Diyan yung building. S building.
Amphitheater guys. Oh, pwede mo dito no? Likod sa Lourdes o paan sa City Hall. Dito ang City Hall. Lourdes na ni. Mindanao, Misamis, Oriental, General Comprehensive High School. So guys, sana ta sa doon Apolinar, Velez Street. Ako ginanghabog kay nga tower, oh. New Dawn Hotel Plus. New Dawn. Kabi kadako. Right. Ta. Okay. Kuya Jay. Baka naman. Okay, Medic Hospital, Jollibee. Baka naman. Mga Caritas, Health Check, Alfie Commercial, Security Bank, Perla, Imperial, and many more. TTK Tower. Oh, na ang City Central School. Ana sila diya kana eskwelahan. Nang habog na orange nga building, brown ba na? Oh, mo na siya ang VIP. VIP Hotel. Straight na kay go. Smart.
Shoutout day ko ni Sir Glenn Gonzaga. Sige siyag tanaw sa amo ang mga vlogs from Kingdom of Saudi Arabia. Kagwang motor. Okay. Go na. Go straight lang ka. Straight lagi ka. Bawal magliko, oh. Shoutout po ni Franz Joseph Aki. Sige siya comment, sige siya tanaw sa among vlog yapon. Magpasalamat ko sa inyong duha, Sir Glenn Gonzaga and Franz Joseph Aki. Salamat sa inyo kay kamoy, sige comment sa amo bago na ron. Nag-enjoy ba mo sa among road trip tour to Cagayan de Oro City? So if ganan may nga ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. See you in the next video.